ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ 75 to 80% off ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯂꯩꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯒꯔꯜꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯕꯣꯏꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯨ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯇꯥꯅ ꯄꯥꯝꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯅꯤ ꯆꯍꯨꯝꯗ 7 ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯑꯩ ꯄꯤꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯥ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯁꯣꯏꯅꯕꯒꯤ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯃꯅꯝꯁꯦ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯅꯝ ꯈꯨꯅꯨꯡꯁꯤꯁꯦ ꯁꯥꯊꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯦ ꯇꯩꯔꯗꯤ ꯄꯔꯐ꯭ꯌꯨꯝꯒ ꯊꯥꯗꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ manam tido si manam si mahut le pra lay haw manam si ha nai Hi everyone mayam punong ma eigi channel da amko hana taram nokchari ado mayam ngasi se aina Flipkart dagi kaino ni bako aigi title ro dum khangam mani ai se taseng badi unboxing video se hapta bani bako ado aina ngasi se aigi manaba magi birthday lay bako ado magi birthday sum pi ba yaina khala dum lay khi bani ba order taw khi ba ado ngasi delivery la e parcel la e ba la ure ado gi simaga ado gi ai dum aigi daily use ki dum chamba skin care hai da ko amu phok di tawdri sigi experience lay teo video number se ado go ucharam ge mayam su dum pam ga di dum adum lay bio ado makha ta na video se yeng bio ai dum ulage ko sum taw ne ba aina dum ne kaino ne ba post se lay re se ni ngasi la ko ne ba post se hojik do yeng asi kaino ni post se kaino du di ai dum haira ge video se taw ra yeng a dum mayam yeng bio ko oi ba yeng ba hojik ta la ka ta ngai di ba ne ba do yeng asi khalli moi se hang lo mai duna mo hang dari am ko mo kayam masune han be ya be mong da mayam dum post de pha do di ma de online de gi order taw se hai bi aina unboxing se ai dum ha fu hamning mani ba tai post mayam taw di na ko sai gi purit gumba dum hangrau di ta se mani hangrau di taw de ko purit gumba t-shirt gumba adu gi inner gumba se dum Hello mà chả dum lay ba adu gi ai ma kho yeng kya kai da ma le yeng asi kino ni habiram ba bo dum di lum mai na kho se ni yaw le te shu mai kho si ha yeng se ai che khare ke si re unboxing lai với si ni bo hai giờ nó đâu mà hả yam yo me mo se cái nữa 파세 Soidana rồi ba cái nuôi này ba photo frame này ba có xin em cái gì Soidana xí cái tàu ra yam nán happy em cái packing sẽ có xí taruk ama lấy đấy đấy size sâu mà happy bani size sâu đó mà khá là lấy ấy ulak cái xí taruk cái Soidana yam nán tàu đấy em cái mà sắc yam phá dây over say yam phá mẹ được cái Soidana taruk ấy ama om tự động ulak cái có xí ní xí mà mai vậy này ba có si mamai ni dei sina maning se khoi gi moina happy se sida keno lei re khoi gi photo se ko yung ga su ha pa ya ba adu gi phaido ga su ha pa amasung yung ga su khel pa ya ba ko hadik ji singa ta ngai ra ne khoi gi hana di khoi gi so box gumba almira gumba da tham ba do ko hadik ji adu di yamna khoi gi common no re adu gi keno taw dre na ko hadik ji wall da dum khet pa ya ba mong du mai pi re ba moina yam phajare do yeng si na ko se sumainya sem atai manga su lai ko sama na sumainya pek se ma khal taw re manga kha ai se hai tre sima lai re adu gi manung da khra size sina achau ne ba achau ba ma su ya be 7 moi se 7 piece ne ba moi na pi ri se yamna hi kana ba hai da re ai asigi link to description da hapcharam ge dagi site ta ko ai asigi MRP masagi MRP duga adu gi aina laibuna kya na laibano adu ai site ta hapam ge mayam video
mayamsu pambiba yauragadi soidana miyeng tabiyo. Lupa listing amagi mafamda lupa chahumna lawgadabani. Aduga reviews adumak fai 5 ta 4.9 frame gi size na 4 into 6 aduga 5 into 7 gi ama yawi mayam soidana lawbiyo 75-70% offer ni. Sina 5 into 7 ni ko. Hi hangdoga dum yang halage. Pose hagadaw din male. Mayam su dum piba yani ba yumgi oya su do gi friends sing da khoi dum birthday gift gum ba pi ga daw le ga su dum yani hana khalle. Pose yam pha yam packing su yam phajai. Yam na tawre amu ba se. Amu ba se ga alang ba fatta ba naptana ba ha si cover tawra ko ne ko. Pose khoi plastic hai da kai hai ni hangde. Yam na le. Maning sisu senap na ba kasi ang pame sise si hapa ko ani su na hape ba mo na ko ayam bagi dum si ama khalai na bane ado mai sina junga ga su ya ba ado bagi phaira ga su ya bagi ani oina hape ba si pame do di ai give pi rai bu si ama thamo ba soi de give rai yam pame ai amar pi dum mayam da ulaki ko sai ta hapang gi amar pi do bagi ai ko ini mana? Pose ama mau di kayak tu ya. Yam nan lai manga ma. Sudah ya. Hawanya pang mo daw eh. Si hapa si ko. Hapa si mo siya. Kinamal. Si manung siya. Si lo thoga. Si ga hapan si. Si lo thoga duwagi. Pe photo si hapjan do ni ba. Mamang na glass ay de. Glass की मनिंग द फोटो हापनी दुगी सिना कार्ड पेट है बोर्ड है सिना तौदुनी मनिंग नप्तिस नसै दुदी ए फोटो दुदी हापरगे आई गिफ्ट पिगद बोयना लैबनी नको मयाम द शेयर तौरगे सिदि खरा पर्सनल होय अदुना आई सिसि मदि लहौवे याय को अदा हाइगी माना बदना येंगा कांदा कोना मा सारोकपसु फाइ ngam तौ ngamde येंग सि नत्रगा आई अमतसु पिदबे आई अतोबा दुम कैनोगी ने Zoom khra yam na course na trust khra ke nom ta ba podam le pi khani si le ho we ai khang yam pa ba pot se ado me am ai se ke no ni ai na ta sem di ko ai na ai khang rao ne order tau du ne ba do si hana la ya du la ga dai ne khal la ga si hana la to si se fa da re ne se smai na color nai ba ko si blue si ga si na fa da ni tra du ne ba ai pi rồi birthday gift lại vậy là hold rồi sẽ đó thật đấy không chỉ phải là smile tao là đừng mặc cái side da flower cái đừng thiết là cái này có flower sẽ lấy bây giờ rồi có đừng tao là happy yam pa me si yam phải gì only cái đồ này 300 là lâu này 290 96 99 là 300 tane 300 ta 7 mà phang ba sẽ yam hay ba 300 oi sẽ đi order đó này ta xem ba đi cái đồ này ba senior 7 makni offer ni bako haji Flipkart ta mayam su dum changbiyo 80% off le badina duna si phangi ne ba 300 ta si 7 frame phang bai se yam china ngai wari ne khoi gi ado mayam do ne ai video se nungai ga kan di ko haji ai si matung da ai skin care gi dum adum ulak ke mayam su yeng biyo ai na dum pino ni Lotus ki ko Lotus Herbal gi product ra low ne ba adu do ai hana di budi to sing di sina de Lotus ko pino gum ba sine dum sunscreen budi dum tai ba do gi leg mi dum sina ra me ba nupa have le tin pi have le de masana ba hi dum phei na ko isa na isa gi healthy oina ba tau ja bani do Lotus si aham ba sina da ni Lotus si mai si se mayam kaino 75 to 80% off lai bani na mayam su dum pang lai bi yo adon gi girlfriend boyfriend su pi be yani thawai ta na pam ne ha ba si di ta seng bani chahum da 7 frame phang bai se khoi yam thik na kana ba hai ta ko ai hojik si friend ai pi da ba su ai ma sounding bra sang de video se ma so mi yeng do ne ba ko si pi da bi da to point dum lai pi khani ai thamo ba na nam me ai 80% pa me so kwain ta wa khang de yam pa me ha ba se makata na dum yeng bio ai gi video se mayam ai video se loidri ai ama ai gi skin care gi ko ai na men ngasi video na me khan ba se asigi din na te ba ai gi pose phadania na khalla dum phadaram da di kai da dren khalla nam ne ba ko da phade mayam ai gi men de gi skin care gi sinu chara ke mayam so yeng asi ko next ama simu yeng asi so now mayam ai na ji tau doi se Lotus ki herbal product ko Lotus ki ai gi skin care ni have di
aina online gi lawba se kaino ni MRP se 870 ni ko 870 se aina 609 da lawbani ado mayam yengmina si day cream ama deep moisturizing ni ko day cream ama night cream ama the plus moina pi se face wash ama pi ba herbal gi lotus ki face wash ama moina free when pi re so hey here we go sila ya product se ko ase ni moi packing se yam phajai yam pa me ha yam nana pi be packing se ko the Flipkart dum ha be packing dum 70% dum pi be ai ko rate to be ai packing de moi dum pha ba so ai hang dok di ai lau bo kui de ai ka la ko ne post se ko ado ai bo se harmony di khali ai su ne kaino ni ba post se Lotus se hana season na dri na bu di ado aina yam search tab review yenge rating yenge and then YouTube channel aduga mai video su yenge kamai tau ba adagi mina review tau ba sung do adu sloin yenge ba ado ai ta seng bodi tau ba only unboxing ni review se tau se hojik phungsu kan phang moi di isan no hojan se tal la bane ko ai ji to ba sunscreen ma tai di ba aina hai le ai se leg mi di sina re na ko leg mi sunscreen tai di ba hoje mai ta tho ga mu review tau ba tal la si mo ta shan la lum me dan Lotus lấy đó xin cái này cái nào nó lấy xong cái nào nó cái nào mà lý Jacqueline đi ăn phải gì mới có bao xem phải rồi ra mình sẽ làm ok hàng đồ xí đi hàng đồ quá sẽ cái tao có bao nhiêu cái hảไม่khổ hàng đồ gì unboxing gì mà khổ haram na nên đi mà để khăng được thì nó sẽ là ô phải chơi ấy sumai na pire mo na pire pa se sumai na hape mo na hape ai pai pa se fa de sumai hape mo na day cream ama night cream ma se sa face wash le ado yeng halang tap tam na ko yam lang ni mo da ba se fa se ha han ba se le ko se ni mo gi se ni myam Lotus Herbal Whiteglow Sina day cream ni bako deep moisturizing ni se white glow even se even yung white udre ado ai manam ni se yung se white to manam khunung si se sathi nung si di manam do siyo nung si de tai de si perfume ka tha do ya da ma le manam chi nung si manam khun nung si ma hut le pra lai hao le manam si ha ai yogi sina night cream ni white glow ni ko mak se ko white glow skin whitening brightening nourishment night cream le moi na pi ba se all skin type pi ba ko all skin type siga aya man di dum mi sa chingna ba ne ma phagi oily skin ko ai so oily khra oi bu di oily skin ga gi combination skin dry skin mi sing ke dum ai dry dum ha ba ko da combination skin ga oily skin ga mi sing dum chingna ye ba ko ado ai su mayam jinge yeng ba di YouTube ta su jenge plus aina mogi review pi mo tam su dum pa ba ko khoi pa la dum dai ba di phai na ko da oily skin su dum ya ha maram di mo all skin type su ida da gi SPF se mo nya pi se 25 ni SPF se ade plus keno ni PA plus P ba ni ba ko so sina night cream ni ado post sina 60 gram ni pi se maman sina phai di keno ni maman sa ham hayaw da ma maman se aina di offer da lo ni ba ko offer se keno ni kya 35 kya offer percent je ka ai screen da siga ulam ge offer da kya Lotus Herbal gi haiba product asisu chanipan ga humbucha gi mafam da chatruk ka mapan lawadabani 30% off ni aduga posak asi rating su yamna fai mi lak amagi mayana sinaduna thajaba yaraba wafam ni review su adumak ni 5 fangi 4.95 ni aduna mayam su soidamagi pambigani ani khalli soidamagi miyeng tabiyo day cream ga night cream ga ani sigi maman ni ba maman ani siga moina face wash se ama herbal gi face wash ama moina free wena pi bani ba so yeng si mayam sini aduga gi
moina free oina piraisina se moina free piraisina sigi face wash se ko sigi face wash se moina free oina pirakpani Lotus ki ni sisu asi tongana la yade khoi dum 260 damain ta di ba do moina product si kino oi ke hai ta la khoi gi hojik dum offer oina khoi da pi bani ba ko si new face wash yam phain khale 3-in-1 deep cleansing ni ko adogi skin whitening facial foam da pi bani ba ko do asi to biro adogi magi toner so dum phang mani toner so dum le use to biro ai toner di order to khre but lakti nang de video se nam ba se toner to khre adogi amana sunscreen su dum to ke ba ko do lakti do asi hana lak ba si dum na ba ai sin so do ni ngasi gi pot se pam di yam ti pam me moi quality adogi moi packaging moi adogi hapai ba mong de da ba loi ba me unboxing hay dress ni to myam ta seng badi product ahum se tongan lei su dum phang mani ko tongan lei ga ta ga di tongan lei ba ta ma tam da khoi gi magi maman se 415 dumai lei ba ko offer da budi khara dum la kani 350 dumai la kani day cream su adogi night cream si su dum 450 ni lei se adagi face wash sina 260 lei bani ado sumaina dum offer da sigi sale na lobi ro ani se lobo da si ma free pi bani moina so dumaina mayam su lobi ro ai asigi eina kaya da loba amasung magi original MRP do ai site ta hapcharamge siga site ta thogange edit tawraga na hoen thogalak ke ba so aduni mayam use tawraga adu asigi review se ai thama matung dai soidana review hapcharake hauji ki di ai review tawjarage unboxing oina nam so guys asina inga sigi unboxing video mayamna soidama ki like tawsin biramo aduga adom gi friends and family to share tawbiyo aduga ama maruba amana mayam su soidama ki leibiyo se maman su yamna hongba khoi da kanan ni suaina khalle agi sun su protect tawrani adugi na paisa so hoi da kana bo oyani ba ko 870 to 609 lo do ni only the mayam su sina video thaja bi all skin type ni ai su thaja kan da lo bani ado ai review su pirake ado review pi da bi da mayam da thaja wai su mayam da sauro kan go adum sina si have ne ba ko su try da wai si try da da kana da ba su leite so aduni ngasi video photo frame sisu pamadi mayam adum lobi yam kana ba hai da 300 ta photo frame 7 phangbai si yam kana ba poni ado yesi su adu mangai ado mayam nunganya na khale ngasi di video se swai lo silage matung ta ba video da iga mu thengna si bye bye